Sanibonani enhlanhla nasezantsi kulamangwane ulikamthaniya kwasoshangane kwaNdebele kwaXhosa emampondweni ebesuthini ematswaneni ebelumbini mandiyene mashayinene mangiseni lovuselako ngudokotela ngicembe lesicalaba lesimile emagcini ngwathelezana ngifulathela zimbheke basele bakhafula abazona banabethu abathanda ubhubezde lapho salamanyanga kabhosi stimela lesingagijela noma ngibane sigijela umuntu ofuna ukusigibela egameni lenhlanhla ngithokoza lona bayamati ke labaningi engibode ungichaza ukuthi ngiphuma aphi mina ngiphuma la phansi elwandle lapho ngihlehla khona babelo ngiphethe ngishif babe nkamane mkhatshwa la ekhathi elwandle olumagaga siqeda lumthobele maningi lamandi ngoba yonke imfula ithelela khona la kulo sigodi lesingiphethe embangweni la ngikhona khona mina esigodini sakanzinisa dokotela udume kakhulu ke cishe nje ngathi iAfrika yonke naphesheya kwetulwandle bayamati ngekusita abantu sekuneminyaka ngilomsebenzi labaningi bayangathi bogogo lengifisa ukungidlulisa nje esiveni ukuthi mase ngibona lapho singibona khona siye singivuze sithi sawubona Dr. Cembe sawubona kuyangijabulisa kakhulu lokho nami ukuthi ngitibone ukuthi ngingumuntu lomqoka kangakanani emsiveni noma ke emphakathini uyakhoma ukuthi lenkwenta kubantu kuyabajabulisa lengingaqhubeka ngikucizelele ukuthi nangabe kukhona umuntu lo sina ubuta Dr. Cembe angakuchazeli kahle uzumtshele lo mloyo ukuthi uyowushaze ashe ngisho nangelisodwa kunalokunye lengitaveta ke labo gogo kunelibhodlela lelikhona amakhehlami kunelibhodlela lelikhona bogogo leli ngumenzi wezinto senzeke leli ngumkhulula abantu abagwetshiwe ematilongweni leli ngumduduzo inhliziyo zabantu abasha nabadala zabantu abaphuka inhliziyo nabangaphukanga inhliziyo lelibhodlela leli ngililanze ekhashane ke amaveni ngililanzela ekuthenini bani labakhona baphila lomhlaba bakwathi kujabula kunelibhodlela kunesigubhu kuneliphondvo sekuneyintelezi nje ngokuhlukahlukana namakhubalo nako konke lobo uma ngabe kunemuntu longakuphathi kahle khuluma na Dr. Cembe WhatsApp or call me ku +268 76 18 30 35 +268 76 18 30 35 ngiyanithanda nonke ngicela ukuthi usubscribe la egroupini page usubscribe ukuze ngalelinye ilanga utokwathi ukuthi ubone tonke into ushare futhi ngiyabonga